qabelkom ħalli Kif intkom, żgħażagħ u anzjan nilqawkom għal shooter dal-programm xkejken li tant jitikom enerġija. Jekk fuq wan ninsihom l-anzjani, għax aħna partit taż-żgħar. Ma fehmx. Il-nazzjonalisti huma partitna anzjani. Ħarek għadkom xed interessanti batu inna u xed tajt. Mhux jiena qed ngħidha qrajta fuq il-gazzetti x'inqra l-gazzetti ora se qed tikbu ma qed nikdeb jien. Imma apparentament dan hemm il-grupp li ħajvvota għal Deli u għal Elix tajjeb. Huma kollha kważi over 65. Ija, hemm 13,000 minn 25,000 li huma kollha Tara. minn 65 sena. Ġifieri, l-argumenti li jridu jġibu dawn iż-żewġ minn nies jridu jikkonvinċu lil dawn il-kbar għax taħt l-20 sena kull hemm 32 biss. Issa meta niġu għal affarijiet daqsxejn konservattivi ma nafx kif ħajamlu, għax inti ma tistax nimmaġina tifkonvinċi xi ħadd 65 min favur il-kannabis, eżempju, qed tifhem x'qed ngħid. U anke ċertu attività toqgħod attent kif Moviment jew hekk. Għax ir-riċeviment, eżempju, jien naf flok alkohol. Qed tuhom eżempju grokkijiet ta' mediċina. Għax komda, x'taħseb? ċekkjahom il-pressjoni. Ejwa, dik tkun attività tajba ħafna, U anke meta ħajvvotaw mbagħad jirbaħ xi ħadd, ma tix taqbad tgħidhom mir-rebaħ. Le, tittierhom bil-mod. Għax malaj tihom. Tittierhom bil-mod ma mhux ittierhom xi ħadd. Insomma aħna minn hawn nawguraw li jkun proċess demokratiku jalla jirbaħ min jirbaħ tajjeb ikun fejn. U jiena taf xiex qed insaqsik biex naqelbu totalment is-suġġett. Kif sejjer b'daw il-kanzunetti impro tiegħek? Dejjem niftaħaru ma ġifieri wara tal-BCRS anka tal-Eurovision ġemplu li ta' ġifieri. Ejja. Ma Miela l-ħoda tajjeb ta' qatt ma rbaħniex ġifieri qari minnhom ma nistgħux ma sidu jagħmlu l-festival jibgħatu lili mill-ewwel. Toġobni, għandek xi oħra ġdida? Ija, qed naħdem fuq waħda jisimha sausage roll. Rock and roll. Sausage roll. Nisemma. Fuq il-sausage roll m'għandux jaqsam il-Ministru. Mela, id-diska tiegħi tal-lum jisimha I Love Sausage Roll u ħammur fuq Steel Rock tlaqna. Tgħid sausage roll. Wejja id-diska. Qatt ma jrid jgħodli sausage roll ħa nibki. It's my new song. I love sausage roll. Can you go like that? I like sausage rolls. Wieħed int u nieħu ieħor miegħek, so this is yours to try. Ma tittamilli I love sausage rolls. Rajt bejn. Le. Kamra dan? Iwa, ma moħħok hemm għax li diska ġdida Ejwa. tiegħek. I like sausage rolls, nieħu wieħed jint u wieħed miegħi. Le. I love sausage roll. Tieħu wieħed int u nieħu ieħor miegħek, trid wieħed. I love Sausage roll. tieħu wieħed int u nieħu ieħor miegħek. Trid, mela ħa, ħudhom it-tnejn. Karriera mużikali tiegħi tibda tinkwetani, imma ovvjament lan nidħol in-studio il-Daniel ħanejdlu li mor tajjeb. U dik kienet il-mużika tiegħi ta' insomma dak. Jien ma nistax nifhem kif dejjem issib il xi ħadd li jkompli miegħek. Ismani, tal-BCRS batejt, Għax tal-BCRS, suġġett ma tantx jinteressa n-nies, imma malli l-Maltin tpoġġilhom xi ħaġa xi naqru, hemmhekk mill-ewwel Inti ikkontribwixxu. kellek tal-lanċa ġejja oħra sejja. Mela, dak kien l-ewwel suċċess tiegħi fit-toroq Maltin. U issa tittarġ tibdilha issa apparentament minn buġibba issa ħajestendi wkoll fis-snin li ġejjin jew fix-xhur għal Marsa Skala. Imma in-nies ta' Marsa Skala x'jaħsbu dwarha din biċċa tax-xogħol. Did you hear that they're thinking of doing a ferry in Marsa Skala? Yes, I'm aware of that. You agree with that? Yes, in theory, in say practicality, no. Great idea. And where would you put the ferry stop? Why not right here? Well, I don't know. Yeah. Obviously, the increased traffic of people commuting to the ferry and where they're going to park, how long it's going to take to build, how long it's going to impact on the area as well. Toġbok li? Ejja, mela ma. U tista' tmur ta' slima u tista' tmur hawn, dex u tista' tmur. Jem il-karkar sawek nasal. Tajjeb kieku. Ejwa, u naħseb. Toġbok, inti toġbok. U aħna mhux insuq u ma tagħmilx differenza. Ma traffiku, ta' traffiku. sabiħ. U tista' minn hawnhekk tmur hawn, dex eżempju. Toġbok. I'll tell you where I would put it. At the end of St Thomas Bay, it would save them coming in here and having to go out again. And obviously, it's going to minimise the disruption because you've got parking down by the beach.
and that extra parking there as well. I mean, everywhere's going to get disrupted by parking. What's your name? Clyde Simpkins. This is Clyde Simpkins, Minister. Listen to him because he knows what he's saying. U dak kien il-programm tal-lum tinsewx ma taraw xi ħaġa interessanti, aqbdu u batu Batuna, jenna ċawali ciao. kol sinjuri.